Fil-qorti nstema kif it-tfittxija fid-dar tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat f'Jannar li għadda segwi d-digrit tal-qorti fejn intqal li hemm biżżejjed evidenza li turi li Muscat possibilment kien involut f'ħasil tal-flus u korruzzjoni. Dan ħareġ fix-xhieda tas-Supretendent James Grech waqt proċeduri kostituzzjonali li fetaħ Muscat stess sabiex il-Maġistrat Gabriella Vella titneħħa mill-inkjesta li qed tinvestiga l-kuntratt tal-Vitals u s-saga ta' 3 sptarijiet. Joseph Muscat qed jallega li d-drittijiet fundamentali tiegħu se jkunu qed jinkisru jekk il-Maġistrat Gabriella Vella tkompli tmexxi din l-inkjesta. Meta mistoqsi dwar dik it-tfittxija fir-residenza tal-familja Muscat f'Bull Marrat, is-Supretendent Grech qal li t-tfittxija kienet ordnata mill-Maġistrat biex il-Pulizija jieħdu oġġetti fil-pussess tagħhom u qal ukoll li t-tfittxija saret fis-7 ta' filgħodu u li hu kien akkumpanjat mill-Ispettur Anthony Sherry flimkien ma' numru ta' esperti tal-qorti. Is-Supretendent qal li l-mara ta' Joseph Muscat irrisponditi meta ħabtu l-bib fil-waqt li Joseph Muscat fetaħu u dak il-ħin staqsa kemm kien hemm nies preżenti mal-Pulizija għalkemm ried li kulħadd jidħol ġewwa. Fil-qorti s-Supretendent ġie mistoqsi wkoll jekk Muscat ingħatax kopja tad-digrit maġisterjali fejn stqar li sa fejn jiftakar id-digrit kien ppreżentat lill-eks Prim Ministru f'folder li ġie mogħti lilu mill-Ispettur Sherry. Ix-xhieda ġiet sospiża għal xi ħin sakemm l-avukati ddiskutew jekk jistgħu jiġu eżebiti dokumenti mill-inkjesta maġisterjali fil-proċeduri kostituzzjonali. Isem Muscat qed ikun investigat f'din l-inkjesta minħabba li kienu flimkien ma' Konrad Mizzi li mħuh wara d-dil skandaluż ta' 3 sptarijiet.